سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه ونصح أمته وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بأثره واستقام على ضربه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوان أيها الإخوة والأخوات ميوزا وشتي وسبحانه تبارك الله أتكمزا ونأتي نقوى كبيري وكما مكفوتي موضع طيب ومبارك سوري وكبيرا مفيقا الديني وشتي وربنا سبحانه musaba kukiitiibwa subhana wala batutte era nga tulina omutwale nga musiimye ebibamuseereddeko amusonyiwe subhana olw'ensonga okusonyiwa kwe kwakulembera okusinga okusunguwala kwe subhana tabaraka Allah. kadhalik olwaleero twagala kusoma kakusizza olyango kwaffe twabadde okukwatagana n'embeera y'omuliro twagisokodde buli mbeera yonna etuginyonyola ngera betwanyonyoligana omuntu yeeteketeeka amanye tusuubira okufuna olwaleero enteekateeka endala insha Allah tetugenda kubeera nga tusoma nga bwe tubadde tusoma badde baffe nga batulondera omutwe ogwo. olwaleero tugenda kufuna omutwe omulala bi'awnihi subhana naye ng'enkola yaffe buli tumaliriza tuleetayo mubakukunavu ab'eddiini eno netubasomako tebafundikira darusu yaffe biidhnihi subhanahu wa ta'ala. olwaleero tugenda kuleetayo omukukunavu munene mu ddiini eno oba mu nsinzi eno bagoberezi b'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ibn Mas'udi tugenda kufundikira naye tugenda bwe yali enkola yaffe tusobole okufuna terekiti endala ekwatagana ku nsonga endala biidhnihi subhana. Ibn Mas'ud sahabiyyun jalil yeetaaga omuntu okusomako era bitwafundikira ku lulimi ne subhana omunene wakadhalika alyawma n'olwaleero tugenda okukola. Ibn Mas'ud sahabiyyun jalil sahaba munene nnyo mu ddiini eno era bw'omusomako n'otokyusa mbeera y'oba oli mubi. shakhsiyatihi ye ng'omuntu yali rajulun qasirun qaman yali musajja nga mumpi, nahifun yali mutono bal nga qasiru qaman yali musajja mumpi, wa shadidul adama yali kala ye yesigamira nnyo ku buddugavu. shadidul adama yali yesigamira nnyo kala ye nga yesigamira nnyo ku sayidi y'obuddugavu. wa kana ajwadu nnas sauban omulembe gwe yali asinga abantu okwambala obulungi. okubeera omumpi oba omubi tekikugaana kwambala bulungi. kana ajwadu nnasa sauban yali ayambala bulungi nnyo. wa atyabu nnasa rihan era ng'akozesa nnyo akawoowo ng'awunya bulungi nnyo akawoowo. wa kana rajul ghanam yali musajja mulaalo kabula al-islaamihi nga tannaba kusilamuka yali musajja mulaalo yali alunda embuzi z'omusajja ayitibwa Uqba ibn Mu'ayt yali mukamaawe ng'alunda embuzi. wa ta'allama an nabi sallallahu alaihi wasallam bal aslama yasilamuka atya qissatu islaamihi yasilamuka atya Abdullah ibn Mas'ud mama bamwitanga Abdi bamwitanga mama Abdu lyali erinnya lya maama we liryamukalako ye bamwitanga Aba Abdurrahman bamwitanga nnyo taata wa Rahman ino omwana we ayitwa Rahman bamwita Aba Abdurrahman. wa kana rajulun yali musajja qatqut musajja mumpi ddala alqasir musajja qasir nga mumpi nnyo okutuulako n'okutambulako n'okuyimirako muyinza okulema okwawula. bal kana azimun inda Allahi jalla wa ala. wa kana lahu saqayni aw kana lahu saqani yali alina entumbu ebbiri daqqayni nga bwerippa nnyo mumpi naye ng'akatumbe kaasiba nnyo laba ng'omuli ejjinja akadakanat
sakhasiyatihi inakatumbuka kelipanya okutula kwe n'okuyimira kwe muyinza okutamawula oba oli wala loza batudde balikana waqifu yalinga ayimiridde naye asilamuka kaifa aslama agamba nti inama kuntu ara ghanami nali nnunda embuzi Abdullah ibn Mas'ud nali nnunda embuzi z'omusajja ayitibwa Utba bin Abi Mu'ayyid bimannuna fajaa rajulani niwajja abasajja babiri yali Abu Bakar ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam bakana mwita ya gulam hal indaka labanun embuzi zinozolunda mulimu amata kongera kuona imanasi embuzi zirina amata qala na'am walakinna muqtamanun embuzi zirina amata naye ndi mulunzi zirina nyinizo embuzi sinda kuwa amata otwale mutwale zirina nyinizo mumanyi bagamito Uqba ibn Abi Mu'ayyid agati ndi musajja muqtamanun bankwasa ndi mukozi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam baka namugamba hal min al-fahri lam yanzil laban yetinaba kuwaka weri qala na'am yonjilina fajaa bihi aw fajaa bishatin najjana qabus famasaha nabi sallallahu alaihi wasallam dara'aha nabina kwata mu kibere kyako nikivale nikijula bulungi batinene dala bulungi fahalaba nabi sallallahu alaihi wasallam baka naga kama fi inatihi ayina chikontaina che na kama nikijula وشرب أولا ثم أسقى أبي بكر نالو أبو بكر فجاء ابن مسعود نجى نمغانتي علمني هذا القول فزنا بقي نسوكم سمسي بيغامو تي وسمي بيلي فاري ثم بيغامو تي امام احمد اغامتي فمسا ها رأسه ناقواتا متويغي نغانتي اللهم ارحمه هذا قليما معلما أي الله ساسلا mwana ono omuyifu bwati wayenda legama nti fa aslam awel nyingi nakola shahada tiyada mukurunda muziza Uqba bin Mu'ayyid nasikala wali nabi sallallahu alaihi wasallam fata'allama ilman gazila nasoma nnyo nakubuka mu elimu zino zali bbiri yakubuka nnyo mu hadith ne fiqhi faqahu Allah jalla wa ala Allah namukengula fawallahu Umar radiyallahu anhu Umar namuwa وقاضي كوفة نمغا مجابلو جيني كوفة نقول جاجوهاي لا جيني كوفة وعمره أتنا مويشنا أقول بانكا يايو بيت مال نقول بيت بيت جاجوهاي نقول يقول بانكا يايو واتغنا ني يوم سلام لذلك فتعلم حديثا ناس من حديث رضي الله عنه وتعلم القرآن ناتكير القرآن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بكنا دائما من كان يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ في قراءة ابن مسعود أيقرأ قسم القرآن قوي يكير الدرع أصمره قسم يا ابن مسعود نبينا فما تقول زمان بنا بتوال سنة القرآن لا ولا بنج لا تقول عبد الله بن مسعود لا تقول أبي بن كعب لا تقول سالم مولى حذيفة وكذلك معاذ بن جبل أو وكوكو نيو ukigambo ky'okusoma Qur'an balala nnyo olyayinza okwebuuza nti Ibn Abbas nga taliiwo Ibn Abbas mukugu nnyo naye obukugu bwe bwali bwa tafsiri mu tafsiri yaate ali wala nnyo bali bonna bamanyi tafsiri naye Allah yakengula Ibn Abbas n'aba mukugu nnyo mu tafsiri nabali bamanyi n'okusoma Ibn Abbas amanyi naye betigaba madaala bano abaana bo bali wala nnyo kusoma Qur'an n'okugitegeera ebifo bye yakkiramu lidhalika qaala ابن مسعود يتوك نابان لا أعلم أحدا سمني يوم وتمونسي يونا أعلم من بكتاب الله عن سينغا كتكي لا كتاب الله سمني يوم ولو كنت عالما أحدا أعلم من بكتاب الله وبلغه البعير ngay soraya ngay tuka yo dara kakito ilay nari genzi jari nari kusini ngilay nagama min suratin tawali wa sura yonna أنزلها الله جل وعلا الله يسر القرآن ذي مكة كم لنيا نغمت لا أعلم السورة سيدا السورة من القرآن إلا وأعلم فيما نزلت من يقولون ينتقواني
wala ayatan atira mulimu aya illa wa a'lam ala man unzilat yaqwani aya zilimek sulamu ngabi zili 10 zonna zili mu mutwe amanyi kino yakira najidi ene yakira Suriya ene yakira Chengera ene yakira Bugoye azimanyi bulungi zonna wa kadhalika aya yaqwani kullu aya amanyi ngibu yakap kigambo kile aya zilimek kakaga au nafiga tafinna ya awalta ko wali wuzi tidia ida kama likasam wadakanana faita ke kata wali kakaga ya wala ko wali balika tugambe aya zote zili mu Qur'an Allah yaliyeseka mtuba Ibn Mas'ud tugambe aya kakaga lukaga kakaga bibili kakaga lukaga kaga munya aya zilimeka ina bifo olia jazi manyi zonda atikumanya moja aya mwezi kutomene jizaka atikumanya mwezi na gengu ya kakaga fena muttafiquna ala anna kakaga tili akabusa na gama tano banya bitano na yezi dako yenu yazimanya ngalibu yakira ko ngazimanyi muntu ne yakira ko ndi yakukapo waliokola wote waliofuka kulia Allah nasa aya wewe walioyanga tuma mbele Allah nasa aya wewe waliokola wote yonali mali atifaga na kumanya mwezi walipeka kwenye Qur'an hiyo kakaga bibili kaga munya bibili kaga munya akasi bati gero bulu mwa wali mko na yogera ya balu kogesi kakaga bibili asatu mu kagram kakaga bibili asatu munya kakaga hizo ndo aya za Qur'an kakaga bibili asatu mwana aballa mugamba mutya nawo mutwalo mujje omuntu yalwa waliwo asembe yalwa onagali bila satu munana kakaga bila satu munana ya mutufu kusaidio kabili alwa mala anaonda we mutufu alwa ngendo ni mutufu mwanalo ngendo ya mega kakaga bibili asatu munya acha leo mkono atukumlimugele ukoli kadhalika bitwavaawo bitutunulira Ibn Mas'ud aya zonadina mu mutwe zakakwani zakirawo lidhalik yali alimun musajja yasomesa hadithi ayine essomero lya hadithi yali musomesa wa hadithi era nga asomesa nnyo wakana yuallimu nnasa ahaditha nabii sallallahu alaihi wasallam wakana shadidun yaliwa mukambwe nnyo fi riwaya yali mukambwe nnyo fi riwaya mu hadithi riwaya yajogerani sanad alhadith au rijal alhadith yali musajja mukambwe nnyo riwaya nga agyetegereza nnyo oba ogisomesezza wakana yushabihu nabiya sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wadalla yafanana nnyo nabi sallallahu alaihi wasallam mudawa yindi yakola ngabu yakikolelanga ddala wadalla n'obujulizi yakozesanga nnyo obujulizi nabbi ngabu yabuyitanga sallallahu alaihi wasallam kadhalik yali asomesa hadithi wa shadidun jiddan fi riwaya nga yetegereza nnyo hadithi eyogeddwa wakana yaqulu yanha talamidhahu au talamidhatahu yali agana abayisire ngabagana ki ngabagana ayastamilu riwaya okukozesa olwogera ma yafuuku dhihni amman nga hadithi ebigamba abantu babitegeera ekyakyagaliira ddala era mudalusuze nga takkiriza bwolaba nga hadithi abantu bajja kubitegeera okozeseza olulimi tebajja bitegeera batakkirize tugire somesa abantu Imam Ali yagamba nti hadithu nnasa bima ya'rifun ete ebintu abantu bijja mu bwongo bwabwe atuhibbuna an yukadhiba Allaha wa rasulahu bajjala kutuka okulimbisa Allah bw'oyogereramu tetugamba nti riwaya ebeera nfu wabula riwaya ntuufu naye w'ogyogeredde awutegereka yalibiri ekisomesa nnyo ilmu alhadith kati wakana yaqulu lahum yalinga abagamba an yatahawalu babeere nga bakwatagana wano nnyo be ضبط الألفاظ ضبط الألفاظ علم الحديث ولكن ضبط الألفاظ كما روي عن النبي ضبط تجهيزات محدثين علم الحديث تجهيز حفظ ضبط تجهيز حفظ علم الحديث تجهيز قواتا يا بكام نيو بقوات الرواية لفظ بكت نبي يجيكو لسان نيو صلى الله عليه وسلم
وبوغلا كوغلا عنكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بولنقل علم إنما تبع علم ولكيتا التحمل والأداء نيجي لك مكان يجوا أداء تجي التحمل كتملك التحمل في يجي يونا جوينغا لفظ يا حديث ولكيتا التحمل نوتولا نوسوما كتي أداء يوياتا ما سمي سريا سوما كتي كافاين يوكا يسيبا نبترينيغا أداء بيرنوني كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم بقول بكا بيرجلا لفظي نلاقي وجوهي لا يشوف مثلا يا بيسيب ويعلم الحديث إذا ولو شكيت التحمل والأداء فتم ملكوتي أبان والملكوتي ها تحمل جدا كي يزوج طولا نص ما تعلم يعني فقل لك ليه تمنولي بلكو سما حديث ليش كده تعلم وبيجا كاتياتو وهو سوميسا إجباري جدا أداء كاتيافانغا ينيو باسوميسا أداء بيرنون غابغانو كوسا رواية يفوق فوق الذهن أو يفوق ذهن عاما قبل فجأة بتجيل كل الرواية مش تجيل لذلك يعني قال سمسا يعني سجى سمسا واحد دل وكذلك يا سمسا نفقه أبيسي ويا سمسا بكل الرواية ولو بيتا القمة يميزوا ابن عبد الله بن علي بن مسعود نقول لك صحيح هذا أباسي قالوا التابعين فلنا ويتان القمة هم بيزوا ابن مسعود محدث ملابمي تاني أسود أسود ميزوا بياريك هاي جلسة بتسمع قرواريو ملابي وقدخ مبفديو ولو ملابالي مميتا ربيع ابن خثيم ربيع ابن خثيم يعني ميزوا ملابمي تاني عمرو ابن ميمونة عمرو بن عبد الميمونة وتلا بينهم بيتابو وكذلك مسروق إلى كم لبجوا بيتابو فميت مسروق نيم يزوي ابن عباس أبونا ولا يبقون يقول وكذلك ناس مثلا أبو وائل نيم يزوي ابن مسعود وبيلاو سليمان وبيلاو عثمان بن سلمان نيم يزوي نابل لبيتيف ونبأ اسمه ابن مسعود كذا أبونا باو كان عبد الله بن عباس نو با سمي سانيو سجا بكلا نا وبي هي سمي سوري إكرمة ono القمة ولا إكرمة معلم طاووس معلم مجاهد معلم ابن مبارك أبو نبأ ابن عباس أما ابن مسعود كبير ابن ماني هذا يبغى يكري القمة يزوي ونو مسينا من أبي تواها سليمان عثمان السلماني وميتا عثمان السلماني وي تقام مسروق نيوي أبو وائل نيوي أسود نيوي نابل لباني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقام صحابه أنت أريد أن تقرأ لي قرآن جعلوا سميري القرآن نجيمو يتلاقو فقال له يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل زين سمولو كسم القرآن نقول الله والساق نبي سمو مدبوزي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمع من غيري ناني جبل أقول يوم رجل جادي كارا ناتاني كان أسمع سورة النساء سورة سرياتوك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فبقى النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر لقفا ما سوى النبي وقرآن يعني يا ابن مسعود إذا سمعوا من جيل الوزي الدونج إذا ما النبي يتوى أنا نعم صلى الله عليه وسلم إذا هي نقول إذا يلي كمان ترواني كوبا كمان نبي أبانج أبانج واني كوبا معلمه زيد بن ثابت مبيرامو نعلي مبيرامو نايي بن مسعود يلي كمان رواني كوبا كمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاوية بن سفيان يلي ما رواني كوبا كمان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما سواك نبي يغلا كتي صلى الله عليه وسلم فوق سنه وقول هذا من يا ابن مسعود اسعد واتلي بي السواك قبل ذلك اتكلم وقول من كسجسا فلما صعد اكتشف ساقيه انتم بلزيبي كوكاتوازي لبيت كاري كاتو فضحكوا جميعا ابانو ان بفكر مسكا دون اسكا مسكا يا سبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تضحكون ابان تيجي ساقتي تبان ما كيو كيرو يا رسول الله بدق ساقي هذا يقول صلى الله عليه وسلم نبي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم
tazikiye ndala nagamba nti inna saqa ibn Mas'ud entubo ebujali musikidde sajja ni muntu batoya wala kutambula na kutula ngolengera nga yavula ninga atatambula naye akatubu kage kasibwa nnyo nawe ne bagati babulengo okuteseka nobera okuteseka aba ne baseka mu jamia kati Rasulullah tukwese teri yali amanyi kumulele watu wafanye ntubo faqala nabii sallallahu alaihi wasallam tazkiyatu thalitha namugamba nabii sallallahu alaihi wasallam inna saqa ibn Mas'ud tubo yebasiseza athqalu inda Allah min jabal Uhud Allah yajika mu ibade ziri mutumbwe zisingira ddala olusozi lumanyi luli jabal Uhud katumba ko kamu kati hiyo ilitoa shay'an kale nene nela yusawi inda Allah shay'an kale ntumbu yali ibada okwesi bakutuzira ka ibada zeri ko zeri kabwe cyabaka abakungu bagira baga mutufiri ese samusisa ngere faragara dari nabira musajja wa amani mumbere okwanza byagina kuna mtundu bindi cyo kusukira dala rajul badri musajja yalwana kutawali badri waqad qala nabii sallallahu alaihi wasallam baka yali abakona bak istahma shi'tum mokole mwagala Allah tatalwani kakuma sana sajja badri musajja badri wa ahadun min al-10 mubashirin bil jannah yali musajja mumbi naye musajja muzito nnyo radiyallahu anhu suluka umuntu mundaba yonga afanda kana ni wa'ida Allah tabaraka wa ta'ala azim musajja mudene ibn Mas'ud wallahu kuba ekufa mawu yakuwa naagire kufa nabila qadi kufa yasomesa qadi yasokanga mubatabi'in bali wa Shuraiha al-qadi idha yimuyisiwe yemusomesa amateeka qadi yasoko bila qadi mubatabi'in bamita Shuraiha al-qadi yasomesebwa ibn Mas'ud mubayiziwe bamita Shuraiha al-qadi kati wagende ekufa radiyallahu anhu nala bangu kuandika Qur'an jitagisibwa natandiko jiwandika faja ar-rajul ila Umar fashaqahu laka kwa musajja yetumikiriza kufa yawandika Qur'an fakadiba Umar kadiba shadida nani ganyo nangani musajja cyo yetumikiriza kuandika kitabu Allah namugamba nti yamuli min dhihni ajiwandika jamutwe fakadiba Umar radiyallahu anhu la yagala mukimeyo nenga naba kumunona ani yetumikiriza ngataka bakufuna oda kubira Umar banga yali amiri mu'minin nabuza man ismu yoyo boyogera ko mumani qala na'am nagamba yani mbuga mu itatu ibn Mas'ud fatafa Umar natandika okuzikira mpola wasala ghadabuhu obusomole bumuva nanga boyogera bamuyita ibn Mas'ud nagamba nti wallahi la a'lam ahadan simanyi yomuntu yenna min ba'di nabi a'lam bi kitabillah min hada simumanyi yomuntu yonna oyoboyogera wasauhaddithuka ghayra dhalik ngena kuwa yama huyo akamkwata idhan ibn Mas'ud yali musajja munene nnyo mukummeno ngate musajja asekererwa sajja mamuntu nga bwatambula labanga yavula atambula labanga atudde lugali kanada futi ngambe hadi oza futi ngambe futi satu abamuwanvu futi emukitundu awo ne wa inda Allah jalla wa ala azim futi emukitundu naye muzito inda Allah jalla wa ala tukati kiyama tajja kubira bwa jakubira musajja muwanvu ddala naye kati webuzo yazala ate omwana musajja mumbi futi emu n'ekitundu naye Allah subhanahu wa ta'ala tatunulira suwarakum wala ajsadikum walakina yanzuru fi qulubikum inna akramakum 'inda Allahi atqakum netumbo yazimba ngirimu taqwa kati yezimbiye ekyo anafu naye netumbo yezimbiye ekyo wali mwayi netumbo n'ekyo ekirimu sajja naganje netumbo yenkana jabali kati omutuko yenkana ki omutuko w'amasolodi gwenkana ki ogwalimu ne Qur'an gwalimu hadith gwalimu fiqh kati obange entumbo yali yenkana jabali Uhud kati ate omutuko zito waki olubuto lwali muzito waki hadha huwa rajul al-ma'ruf السادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بكمبلين من يقوم منه رضي الله عنه كيف مات يفاتيا وأين دفن إلى ما مسيكوا ابن مسعود جواب سنولي لا يجوا ونراه إن شاء الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا وأحسن الله أعمالنا جميعا والحمد لله رب العالمين